Dragi posetioci, reći ću nešto o svakodnevnom životu u srednjem veku. Poznato je da su vladari smatrali da su oni kao Božji namjesnici na zemlji, da su od Boga dobili pravo da vladaju i upravo ti vladari, bio kralj, car, knez, vojvoda, živeli su u raskošno ukrašenim dvorcima. Postojale su posebne prostorije gdje bi primali goste, gdje bi obavljali državničke poslove, a postojale su i prostorije gdje su se oni odmarali, prostorije gdje su bili sa svojim porodicama. Znamo da su postojali i letnji dvorci, to su vladari često koristili, da su imali svoja lovišta i što se tiče vladara, dešavalo se da oni provedu više godina u ratovima, tako da nisu imali prilike da budu češće sa svojim porodicama. Krupna stela je pokušavala da oponaša vladare i oni su imali krug svojih prijatelja, odlazili su u lov, imali umetnička dela, imali su dokolicu, imali su svoje sluge, nastojali su da na trpezi budu razna jela, pića i upravo dolazi do toga da će i na njihovom dvoru biti sluge i oni su ih pratili, ti njihovi pomoćnici, sluge nosili su neke titule kao što je sobar, peharnik, konjušar i tako dalje. Nastojali su da idu u lov, da idu na jahanje, da se bave ribolovom i tako da vidimo između vladara i krupne vlastele bila je ta sličnost što se tiče ponašanja. Naravno, vladar gde god se pojavi, njemu su priređivane svečanosti, da li je u pitanju državni sabor, neko crkveno zasedanje, lov, potpisivanje povelja, zahvalnica. Uglavnom, postojao je ritual prilikom pojave vladara, imao je svoje savjetnike i ti savjetnici su mu govorili kako da se oblači, kako da se ponaša. Vladari su imali i svoje učitelje, učili su ih stranim jezicima, matematici, astronomiji, geometriji i tako dalje. Tako da su u nastupima sa predstavnicima neke druge države ili sa nekim novim poznanstvima, prijateljima imali ritual. Što se tiče života u srednjovekovnom gradu, znamo da u srednjovekovnim gradovima je bilo dosta nehigijene, da se smeće bacalo kroz prozor, da su često dolazile neke bolesti, da su tek od 13. veka bile popločane ulice, a od 15. veka jarak kako bi voda mogla da odlazi. I uopšte u početku je bio izuzetno težak život, jer neki su imali velelepne kuće, a neki su živeli u udžericama pokrivenim slamom sa jednom prostorijom. Možete zamisliti kada je sva porodica na okupu, nalaze se u jednoj prostoriji, još ako imaju stoke, kakva je to bila situacija. A oni građani koji su živeli u zgradama, koji su imali svoje kuće, u prizemlju su se nalazile radnje koje su se popunjavale određenom robom, a gore su bile prostorije za stanovanje. Roba je odnošena na trg gde je prodavana i izuzetno važnu ulogu
imalo je i kumstvo kao duhovno srodstvo. Kumovima su pređivane svečanosti, priredbe, kada bi dolazilo do krštenja, venčanja i ostalog. I evo vidimo kako se odvijao taj život u srednjem veku, a sigurno oreol junaštva koga su onovremenici opevali bili su vitezovi. Vitezovi koji su bili bez mane i straha, koji su učestvovali na turnirima, dvobojima. Oni su u očima javnosti bili izuzetno krupni ljudi, po znacima navoda, ličnosti o kojima se pričalo, prepričavalo, i uopšte vladar je bio taj koji će i nagrađivati vitezove, davati im određene posede, a vidimo kako se život odvijao u srednjovekovnom gradu. Znamo da u početku, u doba te nehigijene, ulicama su prolazile i guske, kokoši, svinje, i zato se i dešavalo da se pojavi epidemija kuge, koja je bila neizlečiva bolest, zatim tuberkuloza, isto neizlečiva bolest, ili jektika, i uopšte taj život u srednjem veku je u zavisnosti od države do države bio različit i u zavisnosti od toga koji vladar se nalazio na čelu države. Vladari su bili ti koji su mogli svojim najbližim da dodjeljuju i određene titule, da donose zakone po kojima se postupalo, ili pak nije se postupalo, a znamo da nisu zakoni važili isto za bogati i siromašni sloj. Obično za bogati sloj nije se u potpunosti koristilo njegovo važenje, a za siromašne jeste. I evo, što se tiče svakodnevnog života u srednjem veku, naveo sam neke osnovne karakteristike. Napominjem, sve je zavisilo od države do države, određenih teritorija, tako da je ovo bila moja kratka priča. Hvala vam.